siyacela mongameli uthanda iorganization nokuthanda umuntu kodwa wathanda umuntu ayiyeke organization iyosuka kuwe hayi mongameli asuse amavuco eduze kwakho engikufihle lokho Viva NFF FIFA! Viva NFF FIFA! Viva NFF FIFA! Wena ngikubizile ngathi wosasambe wena ngikubizile ngathi wosasambe shiya lento Viva NFF FIFA! Basukhala abanye maye maye isokhala inkatha isokhala inkatha maye maye Viva NFF FIFA! Viva NFF FIFA! Ayenze njena ama Viva! Uyababona bafuna ukwenzani uyababona bafuna ukwenzani Tubula mawutubu Tubula kwazamabana Basithi tubula mawutubu Tubula uyababona bafuna ukwenzani uyababona bafuna ukwenzani sithi tubula mawutubu sithi tubula mawutubu ayangizothendela lapha uyababona bafuna ukwenzani uyababona bafuna ukwenzani utubule mawutubu sithi tubule mawutubula uyababona bafuna ukwenzani uyababona bafuna ukwenzani sithi tubule mawutubu FIFA! FIFA mongameli FIFA! FIFA mongameli FIFA! FIFA NFF FIFA! Sawina bafana sawi! 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 Kontsotelo singela mongameli wethu ohloniphekileyo ngisho ngakubiza ngaleli gama lokuthi baba kaBhubhusi umuntu eshaya egangile insizwa kuBhubhusi khona insizwa kuthiwa uBhubhusi ayizalayo ngingayiphi ibongo-ke ngoba wayithi useyagcina ngibingelele madam mongameli ngibingelela kakhulu uNtshona ngaphandle kwakho ngaba sikho la siyabonga kakhulu uNtshona abuholi bonke be-NEC sukela kusekela mongameli amalunga onke e-NEC amalunga e-PEC sihlalo weprovince usihlalo wami umgabadeli ongiphetheyo la kwaNongoma ngithanda ukunibikela sekuntambama ngizoba mfishane
Nginento nje engizoyidlulisa ukuzobonga. Siyabonga kakhulu mongameli ukuba uvale umkhankaso wethu uvalele kwaNongoma. UNongoma ngiyaqinisekisa ukuthi kuyabheja ngawo. Ngiyabheja la. Ngibheja nje mongameli isikhathi sisodwa nje sithi sibhejiswa ukuthi la kwahamba khona uNtshona sahamba ngendlela efaneleyo. Nawe mongameli siyethemba futhi ngoba ngomunye ohambe eduze kaNtshona uzohamba la khambe khona uNtshona. Ngeke ngabe ngenza iphutha uma ngakudlulisa lokho. Umongameli wethu ifounder uVisit kaMagwaza Msibi. Ngeke ngithi mina uMoses wethu owasikhiphe eGibhithe la sasihleli khona singasikhaleleni khona. Wathi sesikhiphile ang-address kodwa ngiyadlulisa lo mlayezo. Wathi sesikhiphile uMoses esehambile endleleni kwaba khona bamvukelayo. Wakhona bamhlukumezayo endleleni. Bamelana nombono kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wayinikeza uMoses induku yethusi ukuthi labantwana baphethe hambo bafake eKhenani. Kodwa ngithanda lo mhlabelelo usugcina la kule ncwadi ethi ngiyalibona iKhenani nanti yana masinyana ngabe sengifikile. Ngamanye amazwi wasethi ngiyaphela la amandla ngisenawo kube ngifike eKhenani. Wahamba uVisit. Wathi ngizosukumisa Joshua ukukhona eduze kwami. Joshua naye induku ofuna uyosebenza ngayo ukube lesizwe uzosifaka eKhenani. Mongameli yiba uJoshua ke namhlanje. Ukuba umbono kaVisit uzufika eKhenani la sobusa khona. Ngizoyibongela kakhulu bafowethu inhlonipho enisinikeza yona isupport. Kodwa ngizothi kunina ngaphambi ukubonga ngomhla 29 siwela ngomhla 27 sonke kwaNongoma siyogogogo ogogo kufanele belale beyifakile ikipa ngomsomluko nangoLesibili. Ama-party agent ethu awenza sure ukuthi ogogo namavolontiya uma angikhulume nje ngamasema ngamhlophe uma ngamhlophe i-party agent yakhona ikhona esusweni kodwa amavolontiya wogeza ogogo ekuseni abagezela ukuthi iskipa sigqokwe ukuze makufika ozowenza i-special vote avela khomba athi ngila. Ngomhla 29 mongameli ayibeke indebe. Ngifuna ukusho lokho mongameli. uNongoma linda ama-result omhla 29 babe khona-ke ngidlulise mongameli isayoni ke mina. Ngiyahlabuluka nje babe khona babekhuluma into engekho bethi undabandaba namakhansela kwaNongoma nobuholi baNongoma abumhloniphi umongameli. Ngaphandle kwethu mongameli esikunikeza inhlonipho ngifuna ukwazi labo bantu labo babesuke beyingcengela kuwe. Thina sithanda iNFP asithanda umuntu. Isitulo ohleli kusona mongameli uhlaliswe kube isitulo sikaNtshona nawe futhi uyodlula ngelilanga ngene umuntu kodwa sihlonipha wena namhlanje ukunikeziwe ithuba lokuthi sihole sizokuhlonipha futhi. Mongameli ngomhla 30 N1 hambe ocheck uNongoma uzobethule ngani. uNongoma uzobe uyena ozokhanda imember yeParliament la kwaNongoma. Ngoba siphethile mongameli automatically usuphakathi eParliament. Angithi umuntu ubheja ngento anayo mongameli. Ngibheja ngoNongoma ngoba nginesho ukuthi ngomhla lapho ke bekufungwa khona uphakathi mongameli eParliament. Esikakufuni hayi mongameli asuse amavuco eduze kwakho. Engikufihle lokho mina. Basuse mongameli abantu abangathanda inhlangano abathanda izisu zabo. Angihlonisi lokho ngoba kunye kwakho mongameli sesoze sisole umongameli wethu akwenza kahle mina kukhulu engakhuluma ngayo kodwa kwenza ukuthi mongameli abazobe bekusurroundile abangakutsheli iqiniso befuna ukubona into enhle kangaka sikuthanda kangaka mongameli. Siyacela mongameli uthanda iorganization nokuthanda umuntu kodwa wathanda umuntu ayiyeke organization iyosuka kuwe.